Malo sam pripravljao sputnika, spustio sam mu gradele da više padaju prema nazad, napravio sam mu novu pregradu, napravio sam mu ovo vode, zatvorio ga malo za ventilaciju, nisam stigao napravio ručku, napravio sam nove gradele, asimetrične, tako da na zadnji kraj mogu otvoriti. Napravio sam ovaj put malo tanje, bit će puno bolje za pečenje na roštilju normalnome. Dimnjak sam zapalio, evo sad ću krenuti peći. Nisam imao baš puno vremena za pripremiti ništa pametno, pa sam išao na klasiku opet. Znači, ovo su svinjske bržole, sinoć marinirane u ulju, papal, sol, malo mediteranskog začina, ćevapi i mazat ću kao je obično sa kombinacijom ulja i jabučnog oca i ovdje ću peći na indirektno. Znači prvo ću meso zatvoriti na žeravu i onda ću ga prebaciti vamo desno i da se lipo lagano krčka. Znači jabučni ocac, ulje, sol, papar i onda to namazim tipo meso. To se stavlja ćevape laganini. Ako vam se sviđa moj kanal, kliknite subscribe, imate pečenja, imate video u vezi posla, imate video u vezi muzike i uživajte. Evo za kraj ću baciti još jabuku preko vatre. I to je to, znači jedno uro vremena da se to ne tu mučili indirektno, što njih dobro potegne dim unutra i budu ostalo sočni. Evo, meso vadilo onaj crveni prsten od dima i unutra je ostalo ono lipo ispečeno, tako da i to jednostavno je super.